Doni namar sahiti hisar di bahen Yesus. Di kami namar sahiti hisar di bahen Yesus. Ulini baritai las miroha boloni saya dipuji rohaki Yesus Yesus Yesus. Sai dodo sai sude ai nunca mais sai dodo sai sude ai nunca mais dan jujuron nai muse parbolong roha Yesus dan jujuron nai muse parbolong roha Yesus. Uli di baritai hite goar hite bata ama anak dohototi parbadia amin matani yang mahita kalia manami na maringaran di bano kicang na sangat na badia kuhut para siroha doko asiroham tatap mahami ay na masak cara na luce dohami ala di dusa dohot ala ni sitaonon di tanok na tujuk cara na rujuk dorohan nami luai sa topot mahami na kumudison pasitong magagabagam Tuhan obat punami dokmu ali Tuhan Yesus Tuhan kami manang di dia pungu dua manang tulu marti di keluarku di tonga-tonga nasi de doa saya topot ma tonga-tonga namyo kenapa sahur ma toding untuk kami ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin songodon hidup Tuhan Yesus Roma kamu tuau kamu akan aluca jalan nasora kupasonang peham buat kamu ma augat kutu kamu diruhok kamu masyanau ay nalapok tuaw jalan naseret maroma asa dakotan paradianan kasonangan kodimuna alidungan na hinaholongan itu kan Yesus dipangiduhon waeng mangaton pagpadanan na badyay ini pasir maroka Opo di masuk itu sam di bata jalan unang tangan sakon asa tahu ko mangaton si panganon na bayo ay nga mangapu na marsak roka jada na mga level go na duja ko bahkan na level Tuhan Yesus si panganon na bayo iba ini mono marsak roham ala di dosam jala di dubiko hasesaan di dosam pos maroka jupat ko do hasesaan di dosami ay dohot doho pinokop ni Tuhan Yesus ingot ma godang ni naporsuk na tinaon ni Tuhan Yesus kumokop ko alami kolong dohot asin roka dohot hati kora ni Tuhan Yesus iba tangasakot asakot to tiur di ko dalam tuban wakicam dipahini ada orang dipangako si panganon na bagyay pasahat madirim ti Tuhan Yesus
asa didongani jala diramoti ibana ko, jala asa dilehon ibana to ti parbadia pasona kon roham atau benget maroham manaon na hacit salidin tinano odo beho aido so satokin jala saotik doi martibakon hasonangan sobut jala moronaung mau lihat roham di Tuhan Yesus somon natama unak ko marpadelian unang narungut-ungut ay gumudang do natinaon ni Tuhan Yesus siyan natinaon kotak roham siyan ortidion sesa siya roham salugut sala ni dongan namar sala tuho asa di sesa debata dosa nagudang iya tanoon para dianan jala inganan satok ito kangadong nakot bison jibado gijang do inganan nasona jala nahot ro di saliling didiling pauduk maroham di juru di debata jala ihuton hata ni tanyangon di bagasan roham matanian ali Tuhan debata amanami na di bano gijang para si rohagodang doho kita nyok kodo ang kangguk ni nadangol marparnya hapan di ida kodo sudi na masa diyaw natargugot si tutudo rohaku ahna libernit ni sakit nakutaon nuay saya si maroham diyaw ali di batakku saya sama sudi dosaku saya unang tulak ko na usia curung yehon magugut wow sabengit au manaon manang siya dialilin nari pasobomu au di tanong pasabang marohaku ay kodo si pangapul tagtim na bajay mamanubuaw di dalan si dalana sayo nang alang asin roham diyaw ay nunga dilihok ko anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhanku kumakopaw nunga di porsan ibana sude dosaku jala ibana do hupangasam ibana do hangudwak molo tungjuwon nama au saya si maroham pamasok maaw tu hasonangan saliring dililing na ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan amen atong natutudo di solsori horoham alanya kapabahenanmu nasotama jala di pathato ko sudi dosam jala di pamidoho asin rohan di debata manesa dosam jala pos doroham di Tuhan Yesus nakatuhapon kasasaan di dosam orosongan ni roham dogma poli atau nunga di solsoli horoham ala di pabahenanmu akan asotama jala di pangidoho asin rohan di debata manesa dosam sesahat mati ko napi nangidom mga sakon ko itu kan Jesus dok hataon pos maroham nunga sesa dosa alia manami na di badagit sa pinarbadia makwa sa Roma haracao sa saut malomon ni roham di banu tomon songon na di badagit lehon matuhami sadarion hanguduan siapa si sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unak kami togi hutu kamu cuma palua mahami siapa nami ay hoda na pun haracao dohot hagugun rodi hasangakon saliling dililing amen martanyang maho di bagasa roha uhut tangi kontonani Tuhan Yesus laho padirihon parpada dan kabali dibuat Tuhan Yesus Kristus mah sagu-sagu bro uju tercehe iban di dogma maulian dumi di ponggoli main di parleho matwak kasih siana kukut mah do calo habu jala pagi dagik kudui dan dilehot Tuhan matian kumokok kamu bahik kamu masongan di bahin parlingotan muda dia jadi duksun na sidamangan dibuat mapang ilumani didok mamolya duli didok matunasi calo habu sudi habu manginum siya dia pangilumanon pada day barungon marhiti-hiti mudar dan yung kumokok hamu bahin hasasali dus say bahit kamu masongoni bahin parlingon dia
Dido Tuhan Yesus Kristus. Jalo mau. Jalapangan. Dadi kudoi. Nanilehon Tuhan matean kumoko. Ima mangaramu. Jalapahot kon rohama kaporsyai di ibana. Asa diho hangoluan na sorasuda. Amin. Dido Tuhan Yesus Kristus. Jalo mau. Jala ini siyan. Mudar kudoi. Nani usekon kumokoko bahen hasesa di dosa. Ima mangaramot. Jala pahotoro hamak kaporsyao di iba. Asaliho hamuluan nasorasu. Amin. Do Tuhan Yesus Kristus jalo mo jala parang ma dadi kudui dan ilihot Tuhan matian kumokoko ima mangaramo ti jala pahotoro hamar haposel tibana asaliho hangoluan nasarasu. Amin. Dido Tuhan Yesus Kristus jalo mo jala inusian udar kudui dan isekon kumokoko bahin hasil saat itu sa ima mangaramo ti jala pahotoro hamar haposel tibana asaliho hamuluan nasorasu. Amin. Atau kita dok mamodate tu di batang ikut mahatau di bagasa roham. Dipuji to di kudoho ali Tuhan di batang. Ala bilihoko tuau arta nasumuruni nasian banu gicang makidi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dipuji tikoho ali Tuhan Yesus ala nau di padung kuau tu debata dan dia Tuhan dia kamatian. Ayuna mau nau di baheko si bangunba. Namangundo Tuhan Yesus Tuhan. Au ke mangundo. Jala tugon na duau Tuhan sonala. Asimaroham dia ali di batak. Sale hontor di parbadia. Tubaga sa rohaka. Asalam tubuh haporsyaku. Asali buhay rohaku manatap. Di ujung na sudut. Asaman pakiri mo naman ngulwa. Nang pe kutaon parsikuto. Nang pe mardala na dirura na ilinggoman ni hamatian. Kebatakku do madongan ya rohok manugwa. Nang pe lamburuk jara tanggal dari pon. Pahehon na doi songon Tuhan Yesus Tuhanku. Napi na hehe. Tungin. Dumulak mangulwaw, inganak kumakuta ni debataki ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di pasu-pasu cara diramoti Tuhan debatama. Isotak ko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana. Hidok ko Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaor konma damena tu tordi. Amin. 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 Horas madihita san. Horas.